Bacaan surah sesudah Fatihah sunnah. Kemudian bacaan rokok sunnah, rokok mi wajib. Toko pula rokok wajib, bacaan sunnah. Sujud ki wajib, bacaan sunnah. Jadi kau kata sujud dengan apa lah, dengan apa nak baca ringerak bawah ni. Atau kerban dalam hati di menipung. Itu kau sikit. Iya, makanya dah kau nak kau demo pagaga apa lah iya ro. Allahu Akbar ni ba. Namo Fatihah de to nama nasa. Lau bani macu kau imang ya cewek muki. Ya nak kampak na pu ima kampak to ni. Ya. Maka dania na pa ustaz kadawani wakatai mas sempajang pada na jamai pu imang Allahu Akbar. Macho ni itu. Pada na mungkin salah niat ni mange. Itulah yang paling mudah. Apa asam pajalalo ki. Na sabaya kunci na ye. Biasa utane guru takali sidendreng almarhum. Puang. Aga isa na sampajang asa isa na to maku tanan na muli na dito misang. Guru tak ye. Maka kak dia buang kaji tahu makadang kaisa na sampajange. Nah isa na sampajange nak telumi. Baca sikiri, baca Quran sikiri peringeran. Ya miti sana. Ya tugar rakange nasang memang angkat tahu dia na pakai. Ko matinroy. Ko isyarat kak dia na rokok. Tapi maka dia guru tadi itu kagak sampajatuda, sampajat manang. Apa namanya itu? Tudangin na nawane itu alina tato. Ruhnya yang berdiri. Itu kade guru ta. Jadi makadaka agak bisa nana saja nak tenang isana nang kamana moko tu makadaka nang katau makada rutu na balalin rona de gaga na lolong aku deni sang na sampajang tappa makada gurutta ya tau mak bicara make itu nak tau dena sampajang sapa mi puli no rata-rata itu tau makada rutu na balalin rona de gaga na lolong rata-rata tu dena sampajang napa makada gurutta dena ya kuya jamai sesuai kemampuanmu. Aga prinsip na guruta ya ko makare makadaro tu balalin robo de gamu lologa podangi maka taniaga pe palologa kong kena balang. Napa makada guruta itimba maka paena tan ditimbang ude. Ya kong kamu jama angkai taja ko de gamu jama de gai tajam. Itu prinsip na guruta. Yang penting mu jamaina ya kong ka kepala desa de ga laporan na tatak ko langsung itikang. Ya kong kamu laporanmu iparesa mo jolo. Makanya Nabi tak papasuku na sabab nisa po Allah Ta'ala dan Rasulullah tahu bahwa tidak ada orang yang sempurna sholatnya. Ko atamo. Magai telu aga may pakanjaki. Paringerang, baca, gerakan. Makanja iparingerang ya lupai senrakan. Ita aru makanja baca ya lupai makada. Don raka gaji nak telu ni kah? Denulay babu. Makanya sange husu ini orang biasa awam. Ya kupure lese taparewai. Kon lese taparewai. Pada kotoma motor. Ya lese calagana palempusi. Amal lauli sunnah. Itulah yang dikatakan dengan khusyuk. Aja lese materu. Apa itu sampai dalam tasawuf ada 4. As-salati ma'al ghafla. Yaqdah, hudur dan gaidah. Itu 4. Yana tu maknana inna salata tanhanil fahsya'i wal munkar. Maka ya kumasampayang itai palepak boleh perbuatan fahsya wal munkar. Kada manangka mape anu pasampayan pacicirang. Mapi anu pasampayan nama kalasi, mapi anu pasampayan nama sekke. Padahal dia nama anu teko pasampayan, beda. Iya ko malampe ibacana teko masampayan, mega palana. Iya ko makanja igarakanna wat di sehat tubuhna. Iya ko makanja iparingerana na rubah akhlakna. Jadi iya tu talui engka mana non rilatu. Makanya kong kapasampayan atau 5 kalasi itu berarti bacana itu makanja dia makanja peringeran. Di situ bedanya. Magampat titan raya na tunaka na guru tamaje pe yano nantaw kalasi pun tulipas sampajamo naso de patu na makanya peringaran. Ang kami to masampaja Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Keno dero taruh sandala baru apa benar ko. Ar-Rahman Rahim tak goncing alomo gar motoro ke benar ko. Maliki yaumidin Allah dia dapat dikomporo ku nak boleh benar ko. Masampaja ro. Dan memang ang kami matose tapa iya pa na paringera ko meki masampayang iya patuloy naganggo ang katoto seta pura pimajene na pamimatu tawe ang kami to dan itu memang selalu mengganggu. Itulah makanya kita minta perlindungan langsung kepada Allah. Apa iya setange dia tu lemewai wat disatewa tapi si panrasay pada kong kasumi manak lolo maka meka mewai taru yita. Iya wadita kala tapi madara-darai. Iyo pokok tapudangi punana kada tahin jo subuh meka lalo. Dena nama dikata. Kita tu ampai kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu intinya.
Kemudian Nabi Tarona setelah menerima sholat turun ke Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Ibrahim, age podangi. Nabi Ibrahim aga umpuleang, kaya Nabi sempaja, nasa siaga, nasa 50 waktu, kaya Nabi Ibrahim masalah nga Muhammad aku makmu kuda jamay. Yan itu ampai angka kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Nasa maka Nabi Ibrahim si tengah amala pas sidakaku tarongan ngimatu. Katu tawate di matu puluh Nabi Ibrahim tambahan pahala. Kaya pas sidakana Nabi Ibrahim patje. Pa itu patje ni lomito Nabi Ibrahim. Alinga kesempatan panrimano ng sinin na atamu mapamulay makukuhay letuk kamalino. Diizinkan oleh Allah dengan mengambil garam di dalam mengambil kapur di surga. Suruh ke malaikat Jibril, nah Jibril memberikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menaburkan ke laut. Ini tu manci pajje. Ini tu ampai ko kitab Hiyalimidin Imamul Ghazali maka dan nigi tahu manre pajje cek de napa manre nanre popure manre nanre makan garam lagi sedikit. Magampa mapa man repat jecede. Nah sebab padongan Nabi Ibrahim. Ya konan remu pas sidakah kupuang atamu maka anugerahkan kecerdasanku kepadanya. Yaitu ampai babu Imamul Ghazali nasuruh andre kojo patjen apa manre. Karena sedekahnya Ibrahim itu untuk mencerdaskan otak. Yang kedua tidak. Yang ketiga paling bagus tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang makan garam baru makan nasi. Tuh barakan. Pakai ngaronir. Kemudian turun ke Nabi Musa. Dena protes Nabi Ibrahim, maka Nabi selang no ilok Nabi Musa. Si runtuk Nabi Musa. Maka Nabi Musa agam pulia Muhammad maka sempaja nasa siaga nasa 50 tapak Nabi bisa jolo-jolo Muhammad. Maya gaya tu umakku lagi marajai nama wata malampi umuruk na marajina jam kuseko itu. Apalagi umakmu. Nabi sadari. Wih di kamato nggak kasih nulek jamu. Sehingga maka Nabi Musa endrek kami lebih kurang. Nah leko puang Allah Ta'ala tu. Mendrek Nabi tak. Ikurang itu nggak 5. No maka Nabi tak ikurang ni 5. Nasak endrek po. Ipalolisu Nabi tak itu. 5 mani. Maka dari Nabi tak 5 mani Musa. Maka dari endrek po. Maka dia Nabi ta cica ngak mendre 5 kurang. Nah 5 mani. Ya ko mendre kak capu di. Ide seko ni roh. Matana na. Aga nasa Nabi Musa. Langsung maka Nabi Musa. Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Itulah kalimat Nabi Musa yang diabadikan oleh ulama kita. Ya komenre ipakatoba kumimbara duduk di khutbah kedua kumat Jumat itu tudang ipakatoba kumimbara di khutbah kedua langsung tabacer takatani arota sebelah kanan kemudian baca Ahmad Ruhullah Muhammad Rasul Habibullah magai ia tu tahu itanrai langsung masuk ke Nabi ta. Ia tu ampai pak bu magi nakada Nabi Musa Ahmad Ruhullah. Iya ro Nabi Musa tulis sifat bicara misi bapuang Allah Ta'ala dia nak si runtuk. Apa pura ini lau gara-gara iya ro tau 70 melo etarima kita na pacio. Tau mawata manang malolo. Maka na bawa ko tau 70 Musa. Iya ro tau 70 pacio untuk tarima kita muna sabak satu kali turung. Tapi ro Nabi Musa lepodanyo ko umana. Maka dia Musa dia umelo tarima ko devita ipuamu. Tapi naroon na ka Nabi Musa puang melo imitaki maka di Allah Ta'ala denule Musa. Kenapa dia tidak mampu? Karena Nabi Musa dari nurnya Rasulullah Yahweh. Makanya maka Nabi Musa peko-peko cara tapuang yang penting naitai berhembuslah angin satu kali matemana tepi tu puleh tasela Nabi Musa. Maka Nabi Musa jujur puang dia usuroh kumpunui usuro mga pitangelemu agar sa Allah Ta'ala denu lemita Musa ko dia na mati. Maka Nabi Musa dia na tuga ka matapa. Pak mati mana ni? Patuoy be. Napatuoy si Allah Ta'ala. Jadi tu Nabi Musa pak memang dialog langsung dengan Allah. Angkat tau milaw daw mako tu. Po karo gagaw ta neto kunan ria gaga detu gaga dale ko idi mintu baba. Selesai di mako miro.
mak galung arupa itu konan rebalao lo mana tu boto pak dia nagau puliang. Maka itu dia kan neko nah umat Nabi Musa itu. Maka Nabi Musa dia leko langsung makanya Nabi Musa itu nakalangi Nabi tak apa nitai cahaya na puang Allah Ta'ala kurupan na Nabi tak sehingga dia menikmati itu sehingga suruh Rasulullah bolak-balik. Dia keuntungan na Nabi Musa suruh maloli su Nabi tak kecuali amiro. Maka da melo ka upoji witen itu ampe maka da Ahmad Ruhullah betongan na nurmu Muhammad di situ kelihatan wajah Allah. Yana tu ampe dia nikmati itu. Itu hukum itu monro babu. Makanya tapi nale deceng. Kene degagai Nabi Musa pak manrasai pak bang. Ak 50 memang lolisuk bang. Mau pak ki di pak bang nang Nabi Musa. turun Rasulullah ketemu dengan Nabi Adam terakhir. Angka Nabi pak termasuk Nabi Yusuf itu administrasi keuangan negara. Itu profesor administrasi keuangan negara itu Nabi Yusuf. Nabi Adam itu profesor di bidang tanaman. Kemudian Nabi Harun itu profesor di bidang komunikasi dan lobby. Karena dia adalah mendampingi Nabi Musa ketika ceramah. Pak Nabi Musa dia lancar berarti dia mak bicara pak puremu mangawarah. Itu nana sehingga lidahnya rusak. Makanya doanya itu Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu. Jadi makitu. Kemudian Nabi Idris yaitu si Nabi Idris nabi yang mudah. Tapi magina ya istimewa jampu nabi ta. Nah sabar Nabi Idris jagola ada meringerang. Iya ko ya meringerang lo ripo Allah Ta'ala dua ngeso dua empeni dia nalepak peringeran. Sampai 3 malam itu tidak lepas. Sisa nai pak boting okombo na sidape baine na boting paru. Pure sidape baine na aga nasang. Lebih manyamang isat di kumeringerang lo ripo Allah Ta'ala na ko sidape kak baine. Sehingga dia tinggalkan istrinya untuk mengingat kepada Allah. Aja mau takor di macai baine ta. Si tengah mau talah. Kemudian ketemu dengan Nabi Adam sehingga agi podang ke Nabi Adam. Maka dari Nabi Adam na podangi Nabi ta fil alamina innaka hamidun majid. Coba. Fil alamina innaka hamidun majid. Yana tu nak kada tau pandrite kung ka aga mutanang ya kumu pacuru ilimamu kadukumu langsung mupakana. Aja na dagingnya kadukue na sabaiya kanuke olina Nabi Adam. Ya tu ampai nala te pak disanga tomato tariolo ya ko minung ya gaga na pacuru kanukunna. De gaga racu tu makan reko curu kanukunna te na paninu gaga. Tu pasan ya to tu baraka na Nabi Adam. Ya tu ampai nalengi kanuku maka de tau pandrita ya kong kagaga mutanang kanukumu jolo mu pak gesa baca Allahur Rahmanur Rahim napa mu pacuru lima mo ko tu tanai ko mutanang napa mu baca tu fil alamina innaka hamidun majid illau baraka na ripo Allah Ta'ala napa mu gatal limamu tatta ang kamuduk payet. Itu pesan negara tak. Tapi pada Arab mipa kita dia pedangkang. Kemudian Nabi setelah Nabi turun melaksanakan sholat, langsung diperintah sholat di awal waktu. Yaitu Nabi podami, Muhammad, tamani subuh Muhammad, mubak mata nasi selesai. Kemudian maliwa mata nasi pula kujujungi podang Nabi tetama loroh. Yaitu loroh kapas ko maliwa ni mata nasi. Kemudian ketika bayangan lebih panjang daripada bendanya, pada Nabi tetame serak. Magharibi kalau bumana mata nasoe, tame magharibi. Tak dengi bayangan merah di ufuk barat, tamai isah. Jadi pakwami rok, yonro Nabi ta. Tapi masaranya wana Nabi ta magai, nananawi biaro 50. Apa 5 milat tu 10 pitu rakaat. Makanya Jibril datang di hari kedua. Age podangi Nabi ta, Muhammad baca subhanallah akan 33, alhamdulillah ke 33, Allahu akbar 33. Magi na 33 pak. 33 sikirina 10 pitu rakaat salat ditambah 33 menjadi 50. Yana tu nak kada guruta 50 rakaat itu ada sama sikirnya 33. Ini salah satu versi. Kedua juga mengatakan salat sunat. Saya pas 1 jam. Kemudian yang kedua ini juga masalah. Jadi ia rosam pajangnya Pak Bu memang maka dah kau nak teluh
Baca mesti makanja. Peringerang mesti to makanja. Garakan mesti to makanja. Pamakena bita angka tupanga kami na makalasi. Pelola kami na makalasi. Kadai sabak. Keka makena bita tau minawai rila sampaja. Makadai sabak. Kakapi tau minaw ko sampaja makena bitang ka. Yan ang kataw roko suju de na lampu laka na yan na tupanga kami na makalasi. Tapi kecuali to mapadilaka to. Ajak na tanu. Itu kan napadilaka ko. Matan ratu to na napadilaka tulis apa aliri. Angka bapak guru na guruta ko ceki na napadilaka insyaallah. 2 padiutu napadilaka. Insyaallah dia nakan naki. Aga sampaja sunna subuh. Sampaja sunna kupure basubuh tahu. Pangupuna alam nasrah dengan alam tarakaipa. Tapan nanungang itu. Insyaallah dia akan naik padil. Gitu. Jadi gunanya itu kan banyak. Yaitu koko kita Pak Bu. Saya baca beberapa itu. Ya ko alam nasrah siba alam tarakaipa ada di kitab Hasinatul Asrar. Dia mati yaitu teh nadapi mengeribi. Papelampe sungai. Yang kedua dia tidak akan kena penyakit tulang. Itu ina tu padilaka si bapak diutu. Ya to sinareko alam nasrah napa liila fi Quraisyin tidak ada musuhnya yang mampu mengalahkan. Degaga tau kong katau me majasi paki. To sinareko kuliah yual kafirun rakaat pertama napa kulu Allah ahad akatalu rakaat kedua. Maka daripada ko masidak kay ulama pada raja nalino. Ina tu masukna rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Idi mani kay kami tapake. Atau meki gabung. Alam nasrah rakaat pertama si bawa kuliah yual kafirun. Rakaat kedua alam tara kaifa li ila fi quraisyin apa kulu Allah katalu. Kalamanan. Pak burapat dilaka pak pelampe sunga tidak ada orang yang mencelakai kita. Kemudian masih ada kaki ulama pada raja nalin. Tapi tapakannya ki memang ijolo. Maka kama agak siro. Itu anunya. Jadi kan ada itu Pak Bu. Termasuk sholat sunat. Itu ya Pak Bu ko loka macarama barusan begini saya naik mobil. Dan memang saya selalu ya kong panitia jemput kak dia ulang. Kemarin ada yang dari Makassar mau jemput saya bilang dia. Ya aku mau jemput kak dia joka. Karena itu mak jampu malah lisu. Lojok mati. Rewasi. Itu susahnya. Makanya saya katakan enggak. Pada itu Pak Bu, saya itu diajarkan sama guru. 3 kali saya sudah mau berhenti ceramah. Kata lu nak me paja ceramah tapi selalu kada guru aja. Teruskan saja. Kalau harus rubah metode. Istilahnya makia. Biasero di nurul lepeku carana yero na rekoloki macarama di na ciu yero ampalo ina manamai. Iya. Maka dia manusiawi memang tapi angka carana. Maka dia guru tadena. Iya ko angka agak-agak na leko teh aja umpresai. Bikin tempat masukkan ke situ. Aja nih kok buka. Suruh tau liang buka ko. Istrimu atau anakmu atau keluarga. Aja nih kok mitai. Apakah apa muitai mu buka maka da seko ya konoli kota tapang kaya tu maka da seko kor. Jadi guru tak itu langsung beritahu. Aja mu bapisawina tapi aki buah ko onrong. Ya kong kata tapuang aku maka da woli ki seko walengnya jame mana mulau. Itu kuncinya guru tak. Jadi saya berusaha bagaimana bisa selamat dari situ. Pai di ustaz sepatah sekame maka da tama suruga. Iya, tama suruga ko makanjai. Tapi aku masali dengan coyol tama ranaka. Iya, jadi jamaah menyamang, meki itu udah meki matiin rotataki malolongan. Iya, tapi ini penceramah berat. Biasa guru tahu tanya kapi ku caranya supaya bisa selamat dari sini. Metode lepas guru aja lalu nak, jangan kau tahu. Nah sebab apa muisangi kada seko. Noli ko pemange, wah seko korok. Poleng kana tali masigi tali pongi koleange. Nisa kada wa merah raja ko dia na batalkan yo korok. Masede engka cara aku ke masamangi. Itu yang bahaya. Makanya ulama kita itu mengajarkan kehati-hatian Pak. Kemudian rewa kape macedelo ke sampajang. Makanya sholat itu usahakan
madari katia makada ke masap meta pake apa ya ko masap pak mana sepikim itu pikir tapi nanti kan ada hakikat iro iman tasyafi tato pina pemannya iro niat iman tasyafi dua ada sebelum takbir ada masuk ke dalam takbir ya ko makadani Allah di situ dia masukkan niat ya jadi Allah palan niat nah oko milalan nak takbir na taro angkato sebelumnya mania nak takbir sebelumnya takbir dia berniat memang. Iya kode itu lepat tujulak da ikut apa ilalang anya memang ni napa kata bere. Apa malampela da sia tu matu. Allah. Apa angka masigi urun tu pak makoro. Pura nak soli na ulangi pe mangalena. Nakala siang nga. Tapi jamaah na nisang dia na soli. Tulinita binasatanya paslina. Sebab Allah. Akbar. Naulangi pa mang magay marajingi mapasisumpu na sabaiya na pakewi ya menre ya jinaita mi alena menre mangulo ko po ng alatala jadi kali selese na deto na melo na rekode na si Allah sisang si tarimayang jadi Allah menre magay na sabang kahades na pa dalil na as-salatu mi'rajul mu'minin tapi kaya magampang kan Nabi tamato makada anta abudallah ka anna katarau kasiwengi po murilalan na kasiwemu yaki ko makada muitay ya ko de mulai fa illam takun tarau ya ko de mulai mitay fa innahu yaraka ya kibano makada naita ka pada CCTV makada naita ka ayang selesai ya ko masampaja ko cukup bawa no iton ro musuju na Allah naita ka po ngala taala selesai naita ka roko naita ka suju menyamangnya itu daripada itu Allah kuat right iya. Tapi saya tidak salahkan, cuma ada jalan yang agak mudah. Itu. Ya mega dimakan. Kemana itu kota memang si dimipuang, tapi kenapa bisa ada? Ala ki garek katuang, tapan noi we, tabawelo ko tangana la pagangi. Ya ko tangasoy. Pak ganda 10 katuang. Penuh mana ngiwe, ta cukuki gare ko ro kato pertama yang kagamatasso, kadang ka jojona, lete ki gare ko kadua yang katoga, ang kato, lete ki ko katalu, kato, siaga matasso, nasa cidi siaga jojona, lebih 10. Begitu juga hamba ketika sholat, nurullah itu akan turun langsung, karena ada yang ditiupkan ke sini, wa nafahtu fihi mirruh. Makanya yang wafat itu cuma nafs. Makanya mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Ada satu yang tidak wafat. Kega wa nafahtu fihi min ruh. Itu yang tidak wafat. Makanya orang yang meninggal itu hanya tutup usia, bukan tutup kitab catatan amal. Masih terbuka. Itu kuncinya. Kemudian terakhir dapat disampaikan. Magi sampajangin atau lisitonra, akimi sholawatu saka. Magiro, akimi sholawatu saka. Tatogang isang pajange, keluarkan zakat. Kenapa sedekah itu penting? Kenapa zakat itu penting? Sampajange, penting toh. Ternyata Pak, iya pas sedekah makanya Pak makadai pada masjid kita, makadai nabita, membana masjidan di dunia, banallahu lahu baitan fil jannah. Dalam hadis yang lain, membana masjidan lillahi taala, banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tau bangun masjid kolino. Karena po Allah Ta'ala ibangungan istano kilalan na suruga. Jadi ia tu tahu mas sumbangnya ko masigi angka bolano ko suruga. Angka na tahu tanay ka ako penra. Pak Ustaz, magato si hukum na kumagala ite mas sumba na din na sampajang. Ya? Pas sampajang, tapi dia na sumbang, makaraka tatta angka bolano ko suruga. Angka hotele na. Nasa na mo din na sampajang, dako na mo de. Demi na tama. Kama kami nabitay bangunga bola, di nakari patama suruga. Nah, sholat itu kan kuncinya. Makanya sholat kemudian bersedekah. Magi ni si caweka Pak, angka baca ko sampajangnya baru gara-gara pasidakah. Ya waktu na pule mameraja nabita Allahu Akbar manam. Roko Allahu Akbar, toko pule roko Allahu Akbar. Tapi kenapa baru basami Allahu liman hamidah? Maka dia makmungi Rabbana lakal hamd. Magi dan kecil diberubah. Itu gara-gara Sayyidina Ali. Boleh joka, mak dakwah. Ada mengatakan dia dari melakukan tugas yang diserahkan dari Rasulullah.
Kemudian rewak lau bolana teri anak na poling, Hasan dan Husain, 2 anak laki-lakinya. Na tanay benena. Magi anak tanah teri, na semaliwasang ikasi. Onak pele ina denandre. Na mini tangasok, napa makada sa iniali de apo gaga di de gaga ubawa. Aga nasa benena. Ang kadi anak dirham idi na lau malyangi roti anak atau kepasan. Sayyidina Ali itu mengambil itu uang 6 dirham na pamalalang. Dena mabela na salay bolana nang katau dupay. Tudang ko yase na batwe. Aga nasang, uy maliwasala na kakasi. Talungas so ni Dewanre. Bantu ka Maka Sayyidina Ali, malada pay. Talungas so niya din Andre. Yan na, kunapya si Polosoy. Nalengi di 2 dirham. Napanalaju ka perjalanan na. Dapi tanga nalalangi ang kasitaw. O kuya si nakasi tudang madareke maka dia na sa dinali agong pigaw ko to nasa way maliwasala da kadena ule marigagay 5 ngaso ni Dewanre maka sa dinali malada pay sehingga dia lagi sedekahi 2 dirham kemudian nalanjutkan perjalanan pas melo tama pasae angka tau na napatama al pasaki bembena o kilala na alona na pasisaki limana nasaba o kumani batu sanre maka dia ali maja man kamakoto sele mo nasang dena ule kasi tahangin ang kaji tu bembe melo balu na ciatarale na siya ngaso ni Dewanre mini seminggu maka dia Sayyidina Ali malada pay jadi Sayyidina Ali masuk bali roti kemudian dia bawakan ini tadi na timpu inapanre iya kopure na timpu na tanay maka na maso niga nasa depa na timpu capu to mani roti na pamaso magi nakutana Sayyidina Ali maka daya rumatu kong kanasesa yan na rumawang anakku. Tapi capu. Kemudian Sayyidina Ali memade nase bantu ka anak, bantu ka. Balu ka nga bemba. Nasa ba bantu mo kito? Narendre ni bembe na natanay siya balu ka. Nasa 40 dirham. 40 dirham. Nasa ba? Narendreng, lojo bolana lapor kasi ko baynena. Naidupay niyo ko baynena nasa we bembe tabahawan na midirham di walingi. Nasa de amanana mitawiye tak dampangi ka. Iya rodi eta talingaon na untuk anata pure wasidakang. Aga jawaban na Fatima. Nalay de cetak bering. Iya mitu ya punay matu ko surimun. Isalay manamu ya kwelino. Nasaba anak na nabita. Yo pwede ka pa ko ba inita? Hay! Surat lo malibali tali pelo. De. Sandala japat talo lo korewa ki. Kode nila cakat tanga. Kemudian maka dede mereka jolo bali bembe. Kemudian Sayyidina Ali menarik. Nagatang rewa pe mametilo pasay na patsan na balui. Ternyata di tengah perjalanan angkat tahu ne masih runtuh. Tapi pudang. Hembo lepa ko jolo. No iya te puluntay mapamulay aja na ya bembe na pares sagang katanru na nasa puro na pasoro takajan na makrembo pak beli ka bembe mo makade ali meti balu nasa iya na bembe nenek kumo pasapa sisi na makanjalada makade ali meti balu nasa pabali ka 100 dirham aga nasa ngali de balu kumakitu pe alenga 200 dirham maka Sayyidina Ali do balu takajan na ete. Nasepe kumaki itu 500 dirham oleh nggak? Wali 500 dirham. Itu sudah harga unta lebih. Maka Sayyidina Ali dibalu. Nasa saya minta 600. Maka Sayyidina Ali dibalu. Nasa siaga pime membalukan. Nasa 40 dirham. Coba Pak. Itu ujian. Ya kapak koi di khais. Tuli titi mopi. Deh Pak. Palay ko pakalar. Sapa mana kekurangan nagagay? Ya, Sayyidina Ali itu karena memang amanahnya begitu. 40 dirham saja. Maka dia teh oke pale. Nabilangan ini nalengi 40 dirham, napa podang. Kada nasaba iya gagawe malampu kombo engke hadiahna. Hadiahna bembe. Ala itu. Jadi 600 dirham dia lengi. Ya Sayyidina Ali dah CO2 ya rotoradi yang kulit itu.
Napa nasapa lo sapa rupunana. Latu yo korona kadi lina bembe muntarala di. Iya tu ya we 40 dirham alina bembe mo. Iya tu ya hadiah na bembe mo. Maka demade mulai na satania na musuro mak balui bembe mo topa ya alamanang. Macawe tamu betul loroi. Mapari-pari Sayyidina Ali tapi katanya salangkan lepa kombo. Muisa moka dah. Maka dari Ali dia bisa nge. Kada mape mu bantu. Maka datang engkau Allah Ta'ala bantu. Aga nasang. Muisa gaya rona milau malengi di 2 dirham ke sena betul. Maka dia bisa nge. Maka dia ya tu. Maka dia ke sena kasiona. Misa toh. Nasa de kada ya matu ya tu. Napa maka dah muisa gaya rona malia bembe. Kada de nasa ya mato masela Sayyidina Ali. Ni gaya. Napa maka saya ni gay ko? Aga nasang, saya adalah malaikat Jibril yang diutus langsung oleh Allah menguji keimanan. Tapi Nabi tak purai bak Bilal nasu nabuka pintu dia ni Sayyidina Ali karena dia dulu itu dekat dari pas pintu Nabi. Jadi pas masuk Nabi tak naik terupana koroturang. Nah Sayyidina Ali dia nang kana sabuk dalam solat selama hidupnya. Dia juga diberi gelar karamallahu wajah karena dia tidak pernah melihat kemaluannya satu kali pun dalam hidupnya. Makanya diberi gelar karamallahu wajah. Makanya itu selalu ketemu mukanya Rasulullah. Nah itu Nabi tadi gagah. Giling Nabi ta maka dah mekama bila Rasul jolo. Kilo Ali nasedi sengnya Rasulullah. Mana pana dia gagah maka Nabi tadi jolo. Aji jok mukama tajang-tajang. Iya na mancaji dasar maka dah ia kupura ki bang nang kami memupak bere jamak len nang kamu ko tu tajang-tajang. Boleh menunggu itu. Tapi ya kau tahu dia nang kalau masih dia lalu tatajang. Dia itu tak sempajang. Itu. Kemudian lama Rasulullah menunggu tidak ada. Kemudian Bilal kata kamat. Ada masalahnya, ada urusannya dengan Allah. Kami sudah nabi tentang urusan nasib Allah Ta'ala. Pas pura sempat pas saya Ali malala lo masigi mempercepat langkahnya langsung dia mengingat pesan Nabi. Janganlah engkau berlari ketika engkau terlambat. Karena sesungguhnya engkau sudah bersama syaitan. Dia merubah langkahnya kembali. Tapi cidi bapangin lodongan. Aja lalu puta pasaboka. Degaga gunana ya. Nasabak yun na tamatay. Nalim manamimatiyo. Di nanangay ratuna dirham. Agi pudang. Pak berena po nga Allah Ta'ala sa dinali. Alay. Anat dirham di mo bereng. Nalikupat sili po nga Allah Ta'ala langsung. Sehingga dia ambil itu. Tapi dia natarlo bolana. Matarlo ni masigi. Nasabak macawe loro. Pas sampai latui Sayyidina Ali rokok inabita napay makjenne aga na po Sayyidina Ali epong degaga gunana niya dalle etalengae annang ratuna dirham secara langsung kumasabo ka ako lalasampanya degaga gunana dupa siyang ka iya po papedale si basampajang langsung itandra ulun na nabita datang malaikat Jibril ya Muhammad jangan berdiri sebelum Sayyidina Ali masuk. Pas takak bere Sayyidina Ali kemudian ruku agak nasa Nabi tatanya Allahu Akbar. Langsung dia mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Nang kalingay po Allah Ta'ala papujimu Sayyidina. Makanya malaikat itu Rabbana lakal hamd. Dari situlah kita makmu membaca Rabbana lakal hamd. Itu barakah na Pak. Yaitu ampai tau masjidak kairi lalanna atutungal lino na Pak. Iyam itu napunay. Kenapa itu dekat sekali? Kemudian Sayyidina Ali podang tembus tunaleko pong Allah Ta'ala. Itu ada 4 peristiwanya Sayyidina Ali. Tapi saya tidak bahas Pak karena sudah lebih 1 jam. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.